hambai semua langsung bagai tai oro ansai masa soman okra bang lagi kata orang mungkin angkat siklar sih bisa nai once tomani hai lu apa project yang kisah sih ya hasil tansiwa dia masuk deh project itu saya job pun nih once tomani biar orang lain makan belai job tomani tam kayak orang hai apa orang kena kisah mana sih hasil tansiwa ya aku kisah tomani bagi orang sana kelas apa keren angan si mungkin ada an mungkin Albert and more than New Testament Baptist Church, our location I don't think can I gather tala. Corruption living no, to okay, kite and common is remember by Apollo no TV, no someone Basaka. Okay, TV just simple church ni life ma, church ni history day, Jesus Hana Mays one suggest of the Tumaka. Abu Dinas Hanai, Amun Sebara, Sani, Mutangla. Lang cengna sekarang surinai suriunang cengma buka pajin tanah surinai. Kai to nono belai na hambai nini congman bising tei seng oro Bisram World Baptist Fellowship seng kutum lai mangka. Kai to nin kok sana bagai ang basa jag oro nin kok simina na sana na phanda jari kai to. Tai oro kutum lai rong thani wa kai to phola ka thani phan bai a kok no bokhro bo simi dana simi ya kai to. Bakawa dawoi matang zak ni tong ke phola tona bagi chuba jari kaitor te tumong na matang zak yang ni tong ke tini hai saloni na kothama ka hona poita khaye a bakha phiok jana din chuba jari kaitor kisa suru bising tei nazir ji sumai suri sanjau amen kisa phat bagi palmai hairong thanga yang project da mai thang tongha to ko krei Norok project ada nukana menak ni ulo pohor ni sejak abo church ni live woman tinang kisah tini sanai sengzorawo church ni itihas no wansung na tanggang ke sini hani borok Mizoram ni borok payai sena kokpit payya apsuk zorle seng saimano hedeba ke saheb rok New Zealand ni borok payai kota maka hampire sini hawa motha songsaka Apsuk zorle seng saimano. Haipono seng elambak raisigi naina tanggang ke as hamung besap ya book of Acts ni simi Kristo thui basama ni pore motha bahagi eri phakya abuni tino tini ang sana ni thangnai. Ang tese repeat khaya na seng generally motha ni itihas laibuma sana tanggang ke association history zorake seng saimano. Hai ke TV show ni history panang kata. Hai pono motha amuni sai pono kolog itihas tong. Abo us kang ni kog yata. Ga am motha ni kog no sentini wan sumungbo thangnai. Kebang ma oro saimiar bo tong imano tini oro sejak tong Christians Protestant Reformation hamarok tamong tongkha. Abo tino seng kisa wan sungai Protestant hanai rok le sabongi tongkha. Ta Reformation mane na sini wanji kok ro sana thang ke slaijak mungta a slaijak mungro tamo ga abo tino no wan sumung kisa thanglai nai ga tekisa ang kaisa kok poi thanga thajing sin noyan bo cyclang kha oro je phane rok sing jotono baptist mondolin borong no do usang dara samahai panda botanga brother man sijak po ga buike wan sus tong khapo biang ni brother okhonai ga ang asule assurance rimano seng je phane ro jotono baptist mondolin borok no yang ni borok tongi phana abo poito khane ro bo tong oro abo haita ke abo u bezwa bodol rok le klaya sengle abo kisa muito khaita Reformation te kisa simple hasinang chengna sakang jab so highlight tau bai 500 BC sakang Europe mohadeso motha khak nengi thangka kaisa motha angkha Roman Catholic motha te kisa motha hani ongkhori horjong na katam hanjaka Protestant tabuga Protestant ni sang wanji kogono tese bujina thangka ke abo je birudi khaina rokta protest khaina rok abo rokno no khak nengi thangka
इनका आखाग नहीं मानी कारण अब denominations काग नहीं मुंग बाइसिमी बात है क्या माने मोथा leadership masalah लिया rang नीति problem का अब बाई अब है काग नहीं मुंग या ताबो अब नि काग नहीं मुंग का kota maka hamno sina bagai saimana bagai no a काग नहीं मुंग लाइया अब जैसे ang dong no kaisa short puja chengna sekang idea remase ang few slides ang phat kan thangnai main slide ang thangpuru se kisa ko kolokhe sanana inga tabu mothani laibuma seng tangi sithai klai mothani laibuma ta thikno seng issue seng laibuma joraka seng seven bayu oro je tongnai rok motamoti le tv shuni je laibuma rok tan bagi mothani laibuma seng saiman thaing khangke anga seng point by point thanglak jora khajak ni bagai tan bagi seng mothani laibuma saiman thaingna nang ke borok ni sumsok borok ni tomong a adam garden of eden ni fruit jimi sumsok khai phaimani a sumsok kai tin kok khnayangei abo slai jagya tabung ni mola seng kabang ma potrepot seng christian jokhni mung khana ble jemon buma kai tor tongo bufa kai tor tongo hedba abo mungsa katal krei a jora phana obo high christians ro kuplung ta for an example some book of acts pori khanke jerusalem council hini no ka khana ka sido a jora wa tamung kha christian mung bising no musini kerang no teyang ke soi christian ingya hanoi phirnai ro tongo ang tesa sanana book of acts no pori nai nai di jerusalem council o tamung laikha a jora wo Gentiles rock, the Yehudi Patani Christians rock, Christians panangui tong thum Christian poita khaye, gospel poita khaye, hypano borok musini a kerang rong no, a ceremonial law rong no, tu yangi tong khake borok soi Christian klaya hanoi pharungjagi phakya. Aw Galatians rong bo sungnugo. Ga awa hairong bagi no a zorawo council asuk laikata, kuthum laikya. Awa hai bezwa phurmu rong no nalena bagai. Ge awa hai no tini mothani itihas seng raisigi naikake borok ni sumsong to mungsa slaijai gese seng might be tesa tabu 2025 tesa high advanced technology ni mano phone kha projector phakya mal khung kha haipon inherently seng bible binaina thangake a borok ni sumsok abo ortho slaijai kya gaun bagino seng mothani itihas saiman thai a mothani itihas saiman ke seng tam bujina inke a zorabo poito khaine krak rok borok bahai ke abo hai bezwa phormurong no mo thawo kasuka aw kaise seng romi manai ketal ko gya ang sungdaro songi ma salayo o tauni zorawo buma kai to tongo nei bufa kai to tongoni sanero kono mungsa ketal ya tamningke 2020 sekang robo phasa sala phola kathano poito khayak angko christian so tong aw mungsa ketal krei gam bagai seng saiman thai na naw gawo saiman thang na second point sung nai thang ke sung bible bahai ke man kha bible hai na wo thik no kaisa progressive revelations 1520 nang kha shishu tite bisap mang kha hai pana a bible complete ma pore bo bisap abo bible khobjang na nang abo kolok itihas tong a kolok itihas jorawo tong kesep ni zorani kobo tong ang tini awar wasu thanglaka gamno sing laibuma saiman kese sing tini bosa ka basa jak saiman nai te abo chimi buya sumsong ni ortho slaijak ya haino mo thawo gbang ma bezwa phurmurok bo agi bo tongui tong ga abo no bo sing tini sing laibuma saiman ka ke bahai ke deal khainai bahai ke abona ka sunai sing saiman nai te kisa fifth number point no ang bahar bahari thangsina na sung laibuma saiman kase tabuk sung zoro salai bile aguli tongai tipra saroka yarang krei kok boro umaya samung mo malian sable yarang krita ge tumu sung laibuma saimi angke sung christians rok bo yarang krei christian ngai je youtube nugo abono soi ni wan sungnai je tv nugo abono soi ni wan sungnai je radio khnao abono soi ni wan sungnai hai tini buma kai to tong huni sai tong hangke obos soli tong ke amonon sing ya sangnai ble yarang kring tong kata hedba ge sing lai buma sai ma ka se sing yarang ganang
Christian संनाय तमनिके इतिहास बाय बाइबल नि कक कुबिनो सकाखै माया बाइबल कुबिंमा बागै नावो इतिहासनो खब जागो सय जरावो सामुं तांजामा बागै गिसिनि लाइबुमा सिन मथान लाइबुमा मिजोर फाइपुरन सिमि सेंया सायाब्र फाइपुरन सिमि सेंया 2020 सिगां पेन्टेकस्ट सालनि सिमिनो आबो बाहायके मथा काइ फाइया ककरनो जोंतिनि साइमान थांनानाव हाइकिसे तिनि संसार जे नुगै दं मरा कोनो मुसाबन कतालसिन नुगलागा फरके जतनो सेम नंगै दं just might be reach money किसे different खा ताको YouTube रंग ती शोई क्या ताको TV ती शोई क्या but soy चिबुक जे garden in Eden चिबुक जे फेम लोग मा खाइनो ताऊ हाइकन फेम लोग जागै दं अब कोनो different करे गामबगे न church नि लाइफ बुमा जों साइमान थाय ओं थाय नर मैप द नुहुर आंगर साका सिजक दं सिन क्रिश्चियन्स पॉइंट इतिहास के अब केरं कथमाया उस सरे रंगनि कार्टून फेरी टेल स्टोरी आबो सय बरक नि बिसिङो न सामुं तांजा खाबो सय जराव न यांगो यूरोप महादेश दङ yang फासिङ आं नर नुक सां सेमेलिया यांखे यूरोप महादेश नि बिसिङो बो उत्तर आफ्रिका महादेश यांखे सिनि तावनि जराव जों न्यूज खुलुकानो साइमानो मिडल ईस्ट तामनिके मथा जरानि मथारक मोस्टली एरियाव न इनिशियली माने सिगाङो एरि फाइमानि जागारक जरा नरक सेन्ट थमास इनका खानाका जिसु ख्रिस्टनि साग्रिदा एपस्टल बो भारत हाकतरो फाइमानि नरक साइमान बायना तबखे हें दिगि थांलाक तबखे मथा एरमानि एरिया रगनो जों बुक अफ एक्स सिमि परि फाइगाके ते बुक अफ एक्स नि परे जिसु ख्रिस्ट थैकिया जों रोमी मानबो सिक्ला 33 रग थैकिया ना नै हेदबा इनके 33 बाय 180 नि बिसिङो न बाइबल कंप्लीट इन थांका इनके 180 नि सिमि ताबसो नाय फाइका 2020 सिगांनि ककबर मथाव रगनो एरि तरक फाइका जेरुसलेम एन्टिओक एलेक्जेंड्रिया करिन्थियन मथारक याबो हाइका नाम देखा एरि फाइका तबके लोकेशंस रक जियोग्राफिकल महादेश खब जागो गाम बागै सिनि क्रिश्चियन पॉइंट अब यारं करी क्रिश्चियन पॉइंट या इतिहास बाय गोरोंजाक थियोलॉजियन जक सावो जों समाय गोसाम बाय समाय गोतालावनो खिबिकाके जों आगिनि एन्शियन्ट हिस्ट्री नो से खिबिमा गलायो जों इतिहास नो खिबिमाया ठीक न संसाराव गोबां पॉइंटरनिबो इतिहास बाय किटिंजाक हाइपन सिन क्रिश्चियन पॉइंट ताम फेरंके कथमा गाहाम आं पाइथाव सानानो कथमा गाहाम सिमि बुया बुक अफ एक्स नायनाय दे ख्रिस्ट थै फाइमाना रिजारेक्शन न कबर हाइके बरक साइमाव परे बरक बाथागिस दंमालिया हर जे मन नाङै फाइमा हाय मा पिर लाइखा आज रिजारेक्शन कममं साव जों सामु बसाबो खुलुंनाय दे बुक अफ एक्स रिजारेक्शंस थै बासाखा गामबागै सिनि बाइबेलनि पॉइंटआव इतिहास बाय किटिंजा अब केरं कथमाया हायनो आमां सिमां इमांनि को गयाबो गावखौ जस्ट मैप ता औरका आं ताम फुरुं नायखा सिनि बाइबल इतिहास बाय किटिंजांमा बागै जों समाय गोसामनि सिमि नायनाय दि बबो दफारंनि मुं नाजाक इजिप्ट ताफोन दङा इजिप्ट रक नि ताबो बुक अफ जजेस को परिखांके केनानाइट्स एमोनाइट्स रक प्रेजेंटली ताबो इराक रक खब जागो इनके संयां फर्स्ट किंग रग परीक्षा के उत्तर इजराइल रग बुनि दफा बाय सफ्रे जागि लांजां माने ब दफांका एसिरियंस दफा खानजागो एसिरियंस दफा न ताबो मॉडर्न डे नायनो थांके उत्तर इराक सिरिया दक्षिण टर्की रग लायो 10 दफा रग सेलां खाथि थांगाले एसिरियंस रग बाय एलिजा जों जरा रग फर्स्ट किंग रग परीक्षा के नर नुंनानो इनके आमुनि परे फाइका एसिरियंस नि मॉलनि परेंखनो बेबिलोनियन एसिरियन बेबिलोनियन नरकते रिलेट खायना बागै आं सानानो राजा डेविड राजा सलोमन बंनि मॉल पाइमा परेखनो मॉलनि को आबो ताबु भारतनि इतिहास नायनो थांगा जरा रग अशोका द ग्रेट नि मॉल रंगनि मानो आं सिनतिरबाव के सामने मॉल चलि दाङाव आं साइमालिया तो के आसक जरले आं श्योर के साइमानाव अशोका द ग्रेट नि मॉल रग ओंगि मानाफोरग महाजानपद रखनि दं जे इतिहास पयना रग साइमाना एंशियन इंडिया ता गा मॉलन अव जरा चलि दं जिसु ख्रिस्ट आसने सका
जों बाइबल नायनो थांगोन के राजा डेभिड राजा सलमन मौलि परे एशियान दफारक इजराइल रंनो उनको सकमानि फाइबारक आउन परे के बेबिलोनियन रक बेबिलोनियन ताबुक जों नायनो थांगोन के दक्षिण इराक रक गलायो एजरा संजरा रक जेरेमिया संजरा रक डेनियल संजरा रक इनका ताबुक इजिप्ट बेबिलोनियन एशिरियन आउन परे के साउन मॉल फाकिया पर्शियन नि मॉल फाकिया एंशियंट हिस्ट्री नि इतिहास मन खुलुग नाय दे दफारक नि मुंग्रक नर मानानो ता पर्शियन ताबुक लोकेशन नायनो थांगाबो ईरान रक गलायो जों ईरान रक साइमन ब्लिबो जागाबो रिसेंटली अमेरिका रक बाय चबा नांतिं मारक दफारक गे पर्शियन एम्पायर पाइमा परे के साउन मॉल फाकिया गे ग्रीक नि मॉल फाकिया मालाकी पाइमा परे साइलेंट पीरियड होनजा बोले बाइबल समाय कसाम कंप्लीट में परे कैसे साइलेंट पीरियड होनजा यदबा जीसस ख्रिस्ट आसने सकां मॉल सामने राजां के अलेक्जेंडर द ग्रेट मॉल नो बाइबल ग्रीक को समाय कसाम ट्रांसलेट खाइजागो अलेक्जेंडर ग्रेट के साइमे ना बो भारत हाकोतर जरा सपा क्या मॉल को मॉल पाइखे न जीसस ख्रिस्ट आसमेन मॉल खा रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर न ताबुक नि पूरा खब जाखा पूरा यूरोप नि नॉर्दर्न अफ्रीका नि मिडल ईस्ट नॉर यंग्स दिगी नॉर नाय खेल खाई एरिया रो खब जाओ गे जीसस ख्रिस्ट आसे माने मॉल खा रोमन एम्पायर मॉल कलायो गे तिनी आं नॉर जस्ट अब हाईलाइट रमासे सो दैट नॉर इतिहास हेमनपुर नॉर आइडिया आंना बगै गे जीसस ख्रिस्ट थयै 400 बोसोरनि उलंखन रोम साम्राज्य बायबो थांखा एकदम बाई थांगा टुकड़ा खे अब हाइता गे तवा जरन बाथा सिना न नराव किसा फॉलो खाइनाय दी फॉल ऑफ रूम सैजाक दं माने रूम साम्राज्य 400 बीसी रगन बाई थांका जीसस ख्रिस्ट 300 400 थैमानि परे कक रक्ताबो रूम पूरा बाई थांका रूम साम्राज्य गाबरके टुकड़ा दफा आसाय बायखाता ओके चर्च नि लाइबुमा नॉर्मली चर्च हिस्ट्री न कायथाम कायब्री के बाग जागो पुइलां के जीसस ख्रिस्ट थैमानि पर निके आवा अर्ली चर्च होनजागो 300 बीसी जरा जराव न टंके सेपमा जरा जराव न एपोस्टल पॉल सं रोम साम्राज्य कितिंगै कथमा काहाम पिरमानि जरा जरा न एपोस्टल्स रक्ते आलगा एपोस्टल्स र कायतन कथमा पिरै मथा संसमा जरा बट बलाई टंके सेप जराव तामनिके क्रिश्चियन्स रकना जराव नास्तिक सि होनजागो ताकजाक मताय रकन खुलुमियानि बागै रोम साम्राज्यफ्रो सिंगा वानसोगो ताकजाक मताय खुलुमनाय रकसिन दफा सिमि दं रखनाय हेपनो ताकजाक मताय माने तामबा जे बाइबलनि गोथां कायतन पयता खायवै फातानि जे मानिनो पयता खायमामन ताकजाक मताय आमन एक्सक्लूसिवली आबन गाबो हाय दफा जराव गा पाइखेन ख्रिस्टान नङि तेसा काहामुमा जरा सपाकिया माने रोम पूरा ख्रिस्टान नङ यासा माने जरा सपाकिया आफ्रो स्टेट रिलीजन बंगै थांका माने ख्रिस्टान नङ यासा जाखाता जेमन एक समय जों इतिहास नायनो थांगा सिगां रक मिजरक ख्रिस्टान निया तमानि ताखौ बंनर थांना नायनो थांके अफिशियली स्टेट रिलीजन हियापन बंनर सोसाइटी बाबेके यासा जाक सुया दबा इगा आबो हायना जरा ख्रिस्टानाइज नि थांका जरानि रूम र इंगे तेकेसा मथा जराव रूम पूरा कितिंगै न मथा एरखा उत्तर आफ्रिका रगबो यांगनिनि महादेश एशिया महादेश अब तोखे मेन मथा नायनाय दि जराव कायबा मथानि जे अखरा रंनो बलाके मानरो कायसा मथांखा रूम नि मथा तेकेसा मथांखा एंटियोक नि मथा तेकेसा मथांखा अलेक्जेंड्रिया मथा जेरुसलेम मथा ते कॉन्स्टेंटिनोपल मथा तब नॉर्मल किसा आवने आइडिया रना रूम खा ताबुंगनि प्रेजेंट डे नि इटाली नि राजधानी एंटियोक खा नर बाइबल नु खाना एंटियोक नि नर खाना अब सीरिया नो खाना ताबुगो अलेक्जेंड्रिया खा इजिप्ट नि नर खदा खाना कासिदो जागनि काइसे शहर जेरुसलेम इजराइल इनका कॉन्स्टेंटिनोपल के टर्कीटा गे जागनि कायबा जागनि ता जे शहरनि जे मथारंनि अखरा बिशप रंनो बलायखन मानरो
300 400 500 AD रगो बलाके मान रजागो तमके अब शहर बाबेबो नायनो थांगे कायसा खम शहर ता तब जेमन शिलं मुम्बाइ कलकाता ओंमा हाय गा आ शहरबो मोटामुटी कमार्शियल बाबे माने कायसा जरावो प्रमिनेंट कायसा शहर दाम गोनांनि शहर ता गा जागानि बिशप रगो बलायखन मानबो रजागो कायबा जागानि याव गावन परेन फाक्या मेडिएवल चर्च 590 एडी निसिमी 1500 एडी जरा आफरुंके तेबो रूम नि चार्ज फान क्राक नि फाक्या आं थाइजों सागाले 400 बिसिवो रूम साम्राज्य बायथांका गा बायमा परे आ पावर सेंटर कसकरिखा गा रूम नि मोथा सिमी से रिलीजियसली किसी इन्फ्लुएंशियल तो आ इंस्टीट्यूशन सिमी हेदबा गे आमगै आ जरावो आ रूम नि मोथा बलाय खनो फान ओंगै फाक्या गते किसा आ जरावो तेकसे मोथा रूम नि मोथा रूम साम्राज्य बायै तेकसे मोथा कताल बं खदो मोथा सॉरी दफा होली रोमन एम्पायर अब ताउनी मॉडर्न डे नि जर्मन निनी फ्रांस और किसी मिसा खब जागो होली रोमन एम्पायर हंजाकता हेबन होली रोमन एम्पायर बाय रोमन कैथलिक चर्च नि पेपेसी डिफरेंट तोंसे तो आ मॉल काइसानी जरानी फानक्राक उनको ता इंस्टीट्यूशन रगाबरो होली रोमन एम्पायर याके रोमन कैथलिक चर्च नि पेपेसी एकदम फानगोनां आ जरा नों फाक्या तांगले फानि या तनो साला बरक धर्मनो किरिजाओ हेदबा गतासि बरक चर्च बाक्य माना किरिजाओ बरक धर्म खायाके इंगे आव कासे कुसंस्कार दं बर धर्म खायाके मतानि थेके जों बाक्य मानाय सप्राक जांनाय रखनाय इंगे आबनो कासा सुजुग थाङो धर्म संस्कार बागै बरकनो आब हायके खैयो खिक्लायै निजिनि फलोअर्स लामनानै इंगे आ जरावो बुसा जरातिले पयतो खायले साइमिया तोके नंबर ऑफ क्रिश्चियन ले बांखा नंबर ऑफ चर्चेस बांखा तोके आ जरावो रोमान कैथलिक चर्च 500 एडी निसिमिनो तरक फान क्राक नि फाक्या तार माने जिसु ख्रिस्ट थिमानि 400 500 बोसोरनि उलनि कक रकाबो ताव तिरफ्रा हावताम सलि तो आं आफरां साइमिया अब तो आं आफरां साइमिया तो 500 एडी दारा बुरु जिमि से कैलेंडर लेखा जाखमो सिति प्रसाने सिम बरौनि कैलेंडर सुजारुखा आयन वेस्ट बेंगल गाना जरा गंगा पाक जरा तो सॉरी আমার বইয়ার আবো খানা সাইরামান মাতা হ্যাঁ ও বিশরং চিমিনো না ইনকে বিসিকলক নর রং বাই খানা বিসিকলক আর রুমান তাওকে আর রোমান ক্যাথলিক চার্চ নো ফোকাস খাইছে নাই আর রোমান ক্যাথলিক চার্চ নি जोंजालतैनो दिनैनि आ रेफर्मेशन नि कक अंखर फायो आ रेफर्मेशन आ स्लाइजक मं सरल बासाव दा स्लाइजक मं तामो तोखे आबो जेंना सकां आं दिनैनि फर्स्ट अवाय बायना आं जेंसिनाय तावखां किसा तरखन थांसिना ना जराव आं आसना गलां बिसिकलक आ मेडिएवल चर्च आ 500 600 700 बिसिनि सिमी याका 1300 बिसिनि सिमी बरं थानि कायसे क्वेश्चन्स आसायमं आ जरान सिमी आ जरानि बरं बागै सिमी बुया ताबो फानो आ कक आसायो आन थानिबो आसायो आं पयतो खायना सकां गोबां बरं थानिबो तिनर आसायजाक दङिमानो बाहायके सुमसक गोनां बरक मोथां जाखा मताय हनी तो हके कायतो हनी तो हके वासन कथार आसन काहामै तो हके सुमसो गनां बरक जे बरक सालसा करायावै सामुंसाया ताताल कक सायावै तंगै सिमाया खामायावै तंगै सिमाया बरकनो नासियावै तंगै सिमाया आबो हाय सुमसो बरक बाहायके कथार 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 कायतो बाय यासक जाकनाय आबोनो मेन आ जरानि मथारबो सुमु आसायमु
tabuk zorawo sung borok wan sugui mano bahai ya sung zakang ke samung bai phano sung ya sung zagui mano rok ni sung wan sugo dormo khaima bai puno khaima bai ni sung wan suglayo po phurung jago nukhungo kebo thikya ke te khoraksan bagai matai roi a borok papi borok bo sorgo chogui thung nei sung matai rok rama rok nugo hedba ga zora bo kuno mungsa different krei borok sung sungsar slambun simin aina thang ke kune dormo simin tongo kaisa dormo ongke nijini sakni samung bai mathang jagi da mano ngate kisa poito tongo te khoroksani samung kaham bai mathang jagnani ang tesa repeat khaina na ha sakawo kune no poito tongo kaisa poito phurungo nijini samung kaham khaima bai sorgo purno ya papni prashito manai mathang jagnai te kisa poito tongo khoroksa borokni samung bai mathang jagnai ge a te kisa samung no te kisa mathang jagmani a samung no samia phuruno borokni potrepot mathang jagmani musung jagma bai potrepot lama tikhlai potrepot poitoni phurmungbo asalayo naifa naidi sengagi rogo semake samrogo a Israel do pakitingai human sacrifice khlaima rok phanch seng nugo matai no please khaina bagai matai na khatang rana bagai mada mathang jang no papni prasit do mano hnai ge a 1000 AD ni simi 1000 AD ni simi je mothai eri phaipurun simi truk a mothawo okok no sabse question asakya bahai ke sumso ganang borok ang hai papis to borok bahai ke kathar kaitor bai yasak saknai elambago kaitor no kathar perfect judge hamza bun chau kathar ni sing sapru sing zorawa jo kathar ke u chama nangma nengya borok chimi kathar nai haban kathar ni sana thanga ke pura khagjak sini elambang ni kaitor bokubi kathang kaitor a srishti korta pura khagjak borok bai kunu lenden krei sing zorawa no ble agi an nana sonogo sinde gana thana panche juta khogi ma thang juta khulugai kathar nai ge bible ni kaitor asan kathar pura khagjak ni bagino wasik no perfect o hasakawo bo kuno mungsa khlaimaya se krei haban kaisa simi bo khlaya aw bin nature ni against tamong ke sumsok kau khaya bo khlaina mo thanglak because baskan kathar ma bagai gabon tabo borok no jepro bible sumsokni sapro jeman Ephesians chapter 2 verse 1-3 rogo sumsokni sapro sung jora wan sugo borok na halong na harti sung sumsokni sung wan su laitero jemon tawang khoroksa borok no thoka amro chimi sung sumsokni wan sugo but bible sumsokni samani tamne besu sangke nini halok bai kathar kaito ni halok bubtoi abuse sanglayo tini Roman Catholic Church ni tisung sana thangpuro nor wan sugui tongi manai hai borok ba sengjar kitingai university school colleges manabota borok ni bagi busuk se rang kuti rang yafari tong bongi songstani borok hasakawa masaya manengya war zone roga thangai busuk se bigra rong no chubakha hne seng wan sugui mano wo wan sujang laita but bible is a definition of sin sumsok no naine thanga ke kaito ni kok bai tong ya purna sumsok khanjago elamba khulugi nai di jefru kaito or mothar no sapru bo mothani okra wal ma bai chimi sumsok khanjai able nini pula hamza mono sinili an sau revelation rogo ge tar mane tini mothaphan tongthong borok phang tongthong kubui kathang kaito no sinia phan tongi tongthong gospel sinia phan tongthong bo hasakaule borok ni mokolo bo samu kahamle khlaiman gambagai tinau Roman Catholic Church nong tiang sana thangpro a bongni sungsan charitable tina angabono chaya sana ni abo thangya na angbuya na kebangma elam ganang phrengnai
theologians rok buya main kheta mo problem ba Bible ni kok bai suna thanga ke a motha busak zoratoi faithful da faithful ya abo sin hanan thang naw even sin motha bo sin motha rok zorawo kosama kahamna sinia oi poito khaya oi tongi phan mano but yang sungsaro ke kuri rong na subai nai rang rnai ngi phan tongi mano ngabung man tang maya tong na sa but abo ni beso kaitor kaham motha kenya taw ni beso kaitor kaham motha han ke kaitor ni kok ka thang bai busak zoratoi tong abo ni beso se khano gabono sumsok ni ortho borok buthama simiya tatal kok sama simiya sumsok ni ortho sang yaphango naino thanga ke kai to ni kok ti tongmaya man abono sumsok jemon ang tini o nok ni bubo grang to khake khoraksa ibe tini sinoni or ni fellowship ni bugra nang sakata bugra nung o nok no tangdi or janala radi or doga radi ni ang bono saka amse bani kok no khnaya woi janala or radi ma sa wo yang rikha ang malik ngi ang bahing jang no gabo haino srishti korta borong slampur bono sinina bagi slam jaka bin kokti tongna bagai haibana adam ni bisinte halo bai thangka ge kok thaisa sumsok mane no kai to ni kokti tongui maya a tatal kok samoroke a kai to ni kokti tongmen bagna buthai thayo ge puila halok bahai abuse wan suk thai ni halok bai kai to ni halok horizontally auni pore se vertically ni halok boro bukting nai because 10 commandment ba awon phutongo 10 commandment pule khul nai de nin kaitor bai nin halok bukte abuse phu awon ulo se boro bai halok bukte a kok no sau ke first abono Ephesians chapter 2:1 sumsok no tam hanjak ke boro kethoi si hinjang kethoi jemon mang kethoi kelaijak kethoi boro jesepon basa dingka ba basa ba thingno kethoi boro hasako ekuti rangru kirong no subai mano habana kethoi boro Kristoni kokti tongui maya gospel no poito khaya kaito ni samong kaham khlai mano khlai maya kok thaisa wo elambak no poito khaya akathai borok 100 koটি rang rei mano dofani bagai but Bible kathin sapro tam sangke kaito no sinian bakse kathin sajau Ephesians chapter 2 ni verse 2 tam sa akathai borok tam ke kaito ni kok no khnayan sau disobedience sau thop saban khnaya Kethi borok samu kaham de klaiman mano man jokubak song ambani song Kristono poito khayo gospel no poito khayo kaham samu de klaiman khlaimano 110% khlaimano to bokhe a kethi ni samani ke thop sapano a gospel no poito khaya sajala no poito khaya soi sristi korta no poito khaya ambagi se kethi ni sao Ephesians chapter 2 ro Paul remind khayo a kethi borok tamong ke nijini sakni a kethini musumung desire no depraved sao musano jesapon jabra sarno naidi musa jibono jabra saklak bo bahana sanai ge kethi borok bo bini nature se kethi ma bagai bo sakni a flesh nature non thokjago spiritually kok no thokjagya bugo romans ko clear ge kethi nature ka obahai ge kethi nature ni tamo man thai ke kaito ni thamchi simi se man thai a Ephesians chapter 2 verse 3 o a kok no sau ga abono kothma haimya ga abo se ang blai fast forward kan thangse na abo se tabuk a kethi ni nature ni bagai a zorawo potripot theory asakha like almost like 1180 ni simi tabung no tekse wan suni mano kai torba singno thansa se musung jak blasa kakma rong ke soitan rok se tong thokjago hani sing wan suke ba kakma rok kai tor musung jakya kak lai ke motha soitan rok se tong thokjago thik no kak lai motha kaisa saya no kelayo haipano Bible ni poito abo zora bai slaijagi thangya Bible nang sungan poito tabu 2 + 2 = 4 America thangpana same formula no use khaijangnai Bangladesh man thangto 2/2 no ju khaike chair no le hedba ab hasaka je jakpon thangtong enke Bible ni kaisa kuboi abo zora bai slaijagya sumsong ni ortho slaijak thangya
gospel no ortho selajak thangya ang thajing no sagalosa o Jerusalem council kok a zorawo tam saka kothom ka hamno kari phana se alka rider ono tuima baise nang Christian mangna hini sajak tongkha Paul ko warwaje ma thagalle Paul mastan ma saka abo hai kothom ka hampinai ro guys lang thu sin sau Galatians so mane ang tam san nai ke bahan botin borok mo thawa kisi misa kok ulbus tang lai mano ang gitar tam mo sung an manai saslang keyboard phone tam mo sung jagui phan mano amte haingi mano haiban tam san nai mani ke Kristo thansa khonai sapro poito thansa han sapro phurumung thansan sapro kaisa kaisa Kriston ni phurumung tongo abo jaga bai thop sapon slai jagya neng America phano Presbyterian church phan manjak tongi di Baptist church phan manjak tongi di Mizoram Baptist church phan manjak tongi di kaisa kaisa Bible ni phurumung abo kono dino slai jagi simaya abo tumung slai jagi tongkha ke abo false church for an example kaitor ni se bufa tongpho buma tongpho gosinada gospel poito khai pon nin samu mai nang mathang jagi mano amuna poito khaina da bible la karai alka bisap tongo amuna poito ma khainai amuna poito khaina da e abotei no a zorawo truk mo tha kolok a room nichers abo hypotrepot theory asai phakya kaisang ke authority bo authority nawi sing phringjak nai te kisang ke mathang jak mangni kok kaisa authority sobong moteng ke bible ঠিক ন কাইতেনি কক ফানো আবো বাই সন্তুষ্ট দং থাইয়া তাमै সন্তুষ্ট দং থাইকে जों म थाताम फोरों दिनै पप साका बेडिकेन सिटी व चलाबि चला बोरै बोरै काइजों मानु साके आमनो फानो कुबुहिनै बर गसिमा ना हानाय माने कखे अथॉरिटी बबो आबो हाइता गते किसांके म थांजाक मं आं थाइजों सागाले सुमसो बर बाके म थांजाक नाय गाम बागिनो आ जराव अंखरका काइसे पुइला नखर मुंके room ni church ni phata ni je church tongmaro joton false church and sao borok simino true church bong ni phataro ke salvation se karipho awan ko gya no riksai nai mano ga amoni bagino bong thani kaisa pha ngai thangka bong ni bising ti simi se mothangjak mani lama hain thangsio Kristoni thrimung long na pharse borok sufficient hunliya bor tapon sao mas lot sapata abo manjama baise a Christian thimung bar bar sacrifice ni tongpo gitini oro Catholic nong dol tongi phan mano ang tini denomination issue ti ang saito ya ang tini tam sanai maninke a core Bible teaching compromise ngai tongmona se saito nor yang nu khana sumsok ni sijak sin nai borok simi ado songbam tikin wan sogo sumsok no duita ke rom tiro kaise sumsok kha borok butharmani yaka church ni against so samani a sumsok kha serious sin amon no mortal sin a mortal sin ke ekdom jodi na repenting yanga hasa ka tongsak a borok bo morken ma thangnai inge tekis tomo vinyl sin nai a vinyl sin nintam bongi mote ke tam sa khoroksa borok bongni mote ke tam sa baptism nama baise a sumsok nakarjak thangka bo Catholic church mote ta but church ni member mo pore borok muni su to sumsok khaijak bole ta talphon sajaknai bkhawata hamainai lustful thoughts phainai man chigon migon sumsok ta kaise kotor sumsok tekse chigon sumsok inge chigon sumsok khlaijagei a borok grace no dong do a borok mothangja geleng yako mothangja no angu vinyl sin ni ko sai dong a vinyl sin khai dong pro bo mothangja geleng ya to khe bina sumsok ni man thaile bo mar nai nge rena sakang no a borok tumung no thai thangka repent ni malia a borok ma thangnai ke purgatory ni kaisa jaga tong sukna habai singsan ke jaro ni saimanta amuni shu ar ma thang ma tonginai inge tabu amuni shu ar thang tongi pro a sangsara bo vinyl sin khaimani aboni man thai bo payment bo mar nai purgatory wo purify ta bo chukna house hogina saka inge a jora tam ma khaina inge
Roman Catholic Church the true church ni sao Roman Catholic Church sao bor simi authority tong nei Roman Catholic Church sao Christian ni thimu abu sufficient ya nei ge borok tam khai kan ke bong thani kaisa treasury of merit ni tong a treasury merit ke not just imagination khai di abu sund khai a sund go tam tong ke jisu ni samu ka ham tong pho Mary ni samu ka ham tong pho ge bisi kolok ma Roman Catholic Church ni je ozama osai sorry je father of the saint ro bong ni samu ka ham a sund go khatijak ga sund khatijak tongmano no tini o Roman Catholic Churches ro indulgencia hanai phalo certificate kong ni kok ang sungsari yakari thangata a vinyl sin khaijagai tini damar an bagai Roman Catholic Church thangai bo a indulgencia ma paisinai ta nge bo paima paise anis a purgatory wo busuk durations ang ma tongnai abo depend khainai no relate khaima ka bo bujika tamong ka mic busin Ades repeat khairan do hasa kawas borok simi asung bodo jora jora sumsok no different way ke sang orthotik khlai layo kaisa ka borok botharmani abo simi sumsok ni sungwan suya deba but bible ti sumsok ni mane no elambak ti kopti tongya amno sumsok ta inke a jora wo sumsok no kni ba ke bag jakha kaisa sumsok ka blaki serious sin amoni khe kono nakar mong krei abo jefru nang borok botharka yake mothani against kok saka abno sumso kotorin sajau getek se sumso ongkha tini ang Christian harmony pore ang tatalfan kok sajaka musasa chigun migon sumso khaijaka ta but a repenting na sakang confession khaina sakang prashito khaina sakang ang thithang kangke a sumsok ni manthai burmar nainke purgatory o marinai kaise jaga tong to purgatory hnai ga a jaga marinai ga a jaga Rezak tongpro aboni manthai kom kisa khaina bagai nukhungni borok tam khainke indulgencia certificate ni ma payo azorawo rangbai sido indulgencia ni ma payo tam bainke azoroni medieval church ni thane authority tong tam authority tong ke borok claim khai bor simino kubi church ga asa simi buya bong thani the treasury merit hnai tongi tong tekisang sasina na relics ni kaisa tong dara pronunciation thik ase ani relics samani relics relics nai ar relics otam saiman kisa jam khaisena na paire na bagai Luther no je huito nai Frederick the Wise ne raja ya officer reng borok bin yago se 1900 motor relics tongpo relics mane tam saiman jisu ni bokhro crown rogriya deba thipro abor khati tono Bobujika mane tabuk tam sasinai u South India ro thangkai Saint Thomas ora kathik thangka hani ro kari deba amono se mutai sek ke khulmlayo mumbatir lai surlai tonglayo so that nakar jang mung manthu ro nai ge azoro medieval church of practice tong bong mo thani je osai rong mane okara ro thai thangka ke bong ni ri ro ya jisuni o bokrok ni a busuni crown ro narak jak tongo yake Moses ni a waro ni narak tono abono se Frederick ni khorsa ok kota highest rank ni officer bo uni 1900 collect ton pho inke tam khai borok aro thangai kuthum laye abono suri layo yake celebrate khlayo so that bongni a purgatory wo bongni zora kom ungthu hanai Frederick the Wise of point samadong bin thani 1900 are relics tongma bai 1900 lakh nong khana 19 lakhs ta bosor komui thangtina pho jotina relics no toni tong hake gonor tini ang tam sanai ke na sri authority Bible means authority so Bible barate kuno nangli asini saw ingate kisa saw Bible clear Christian bisin ti mise mathang jaknai kothoma kahamtam saba thajang nono sakale jesek samung phanung tongthung jese relics pang tongthung jese sacrament phan manjak tongthung sumsok borok askan kuthai nijini samung bai mas mathang jagmalia inga tini othuri ro kubuing tong hake gospel ba kibise rimang khabla sasang
파자가 뭐라고 하냐 로말리아나 너 किसे settle down माय करे इनका आबो न आजरावो मथांजाक मुंतै ताम सागांके बं थानि द ट्रेजरी ऑफ मेरिट दंफो आ ट्रेजरी मेरिट न नावै न इंडिजेंसिया सर्टिफिकेट नै फालो मथांजाकना बागैता स्वर्गपुनो थांना बागै इनका आबो न बिसि कलक मा आवो सालसान को गया आमजे सकां लुथानजे सकां बो गोबां मा वाइक्लिफ सं टिंडल सं र जन होस सं र साइटखा आमो थानो रिफॉर्म खायनानि रिफॉर्मर पुला नाहार मं कागि फायना बागै बुइसिमि बुया पुला आमो थानो कायतनि सय कुबुइ बाय फोरमानि साइटखा गेतिनि नरहर नुखाना 31 अक्टोबर 1517 हनाय तावै 500 इयर्स सकां आ thesis a points thepa zakha bor thepa zakha ke Wittenberg ni kasa cherso a motharok abo hai formuni against so thepa rakha non tini nong bukhau kaisa question asai mano tangi 31st October nang nang tan bagi 31st October nang nang tan bagi inke 1st November ro sadhu rongni de hnai kuthum layo आबनो नाहारी से लुथर आ चाया फुरमुरंग न थेबावै बो हक सालायै क्लियर खायना बागै से बो 31st October 1517 AD वो आबो थेबा जाखा गां थाजिं नर साका फ्रेडरिक द वाइस जे लुथर तंगमा जागानि आ जे बख्रक राजाफोर हनिमाता हाइस्ट रैंक नि बरो बिनि थानि 1900s रेलिक्स दंफु समाय गोसामजिमि समाय कताल जरा पत्रेपरनि नि ओ मोजेस नि वार खंदि ओ आर्क ऑफ कवेनेंट हंदि पत्रेपट इवन आ उनको मेरी जिसुनो अ दूत खारमन आबुक तनिया दूत फंस दंगो हनै बर आ जरा कुथुम लायो रेलिक्स आबो जिमि बुया गोबां मा लाइबुमा जे आ मथानि थैथांनाय रंनि बख्रं बेकरें बख्रंनि स्केलेटन रो फानसे बर तनि तनो आर रेलिक्स न तै बर आ जरो सुरु गाबन तिन बागिनो आ ऑल सेंट्स देवो कुथुम लाइनन पारपस नाहारै ओ मार्टिन लुथर आफ्रो ब थेपरखा नते किसां पाइना सकां किसा सासेनानो इको ओरनो रेलिक्स नि मानो अमन्ति किसां बैकग्राउंड सासेना लुथर रंखा जर्मनी खरकसा बरक 1400 रहा आसे खाना बुफां खा कॉपर माइन कॉपर न कॉपर बता हंदारा पिटल खुरनायता जर्मन बिनि बखाव थाजों आंनाव सामा बिन बखाव कासे किरमुं दं काय तो रासो परफेक्ट नि तोखाके परफेक्ट जज तो कासे कथां तंखे बाहायके सुंस गनां बरक बाहायके यासक जागनाय बाहायके यासक जागनाय ताम खाय यासक जागनाय बिन थानि बखाव कासे हस्टाइल दं आं फानसे बिनि आ कग्रनो साना थाङा जता बरो रिलेट खायमान आं इभेन आनि फेलोशिप रो जरा जरा मासाव आं क्लास 11 12 रो जेफ्रु क्रिश्चियन्स पॉइंटरनो किसे तरक साइमान प्रो आन बहा कासे क्वेश्चन फायो नरमना रिलेट खायमान सिदो क्रिश्चियन दं गै थांगा आं हाबन आं खाना सुंज खायजागो सोनिबो सुंज खायजातिं थाङो कासे कन्शियसलि वा आं कासे हर नांजामनो हायगो ओ क्रिश्चियनबो सिनिया साइमिया तंखन जाखुमले नै आं क्रिश्चियन नङै थांगा द नाका कायतरानो हाबन आं खाना सुंज खायजाब्लासा आं खाना सुंज खायजातों वाइ बिसला आं नाका जागै तंनाय वाइ बिसबो नाका सानाय आ नाका जामुनिबो बुसु जरतै आं खातोङै तंनाय नरवा हाय रिलेट खायमान सिगां साइमिया आं लेंखा क्लास 11 12 दंफ्रो बखाव कासे हस्टाइल हायंगो आबो माने क्रिश्चियन सिनेमा बा दुर्भिक्ष जनक सिंखा हनमा हानो साइमिया तंखै जाखुमला हनाय बिकज बरक मुनि सुसुर खायजातिं थाङो ने लुथर वा जरावबो हायनां खाना बिन बखाव आ कायटन स्टैंडर्ड तंगै माया हेंके बल 1505 एयरफोर्ट नि कासे जागा दं बारो ल परि दंफ्रो फिरक दंफ्रो फेरां कक जाखा वातै फेरांबाय
गावनो सेन एन होनाय आं सेमेले दो ए डबल एन इता प्रोनाउंसिएशन रंग फन दंमानो आफ्रो फेरं कक्सफ्रो आ सेन जेया सादु बोरिनि मुंनावै बो समायतांगो ओ फेरांनि थेगानो फ्योगै रखागले आं खरकसा मथानि असायङै थांनाय हने बो समायतं नासिरि रोमान कैथलिक चर्च नि प्रॉब्लम आरो नासिरि ख्रिस्टनो मेडिएटर नि जे सिनिया बो सेन एनो से बो सुरु बं मथानि आ सादु बोरि जोंनि मुंतै बिकॉज सेन एन का खरकसा पैट्रन खरकसा माने करिरंनो सुबानाय कपर माइनर रंनो बिन बफतो कपर माइनर ब्ले गबो बोनो सिनो बोनो जिमि सिनो बट जेजागा फर्स्ट टिमोथी सेकंड टिमोथी रंनो खाना या बुक ऑफ एक्ट्स रंगो सुखना हाबाय संसार माने ओ हासागा कोन लामा से करिफो कासे सिमिस लामा ख्रिस्ट सिमिस मेडिएटर नसाव बट अनफॉर्चुनेटली बा जराफन से ख्रिस्ट मेडिएटर न सिनिया बा सेन एन नि मुंनाव जे स्माइतां गलो बिसि कलम परे बंग बंखा प्रोफेसर बंखा थियोलॉजियन बंखा हाइपाचे बिन बखाव हर आसायो बाहायके सुंस गनां बरो आकाय टु राइचियस बुसकाव बाहायके बासाय मानाय आ हर गबो उजन बारनो पोरि तंफ्रो आफ्रो बुक ऑफ साम गैलेशियंस रोमन चैप्टर 117 तिनि सिन नेल्सन बाव शेयर खायना आफ्रो से बसायमानो पयतो बायसे बररक काहाम हनै रमजाखा पयतो बायसे बररक काहाम हनै रमजाखा सुंस गथै बरक बो थप साबन सामु काहाम खायमिया बरकनि स्टैंडार्ड बो सामु काहाम खायमानो दिनै आं थाजिङा बरक कदालक रमि मालिन आं थाजिङो साका ठीक न मथा कायसा कायतुनि सिनायै बो सामु काहाम खायमानो बो सोसाइटिनि बागै रां पुसरि दंमानो बट बाइबेलो सुमसखनि साप्रो कायतुनि कक्ति तंगे पुरसे सुमसखनि साव दिनै आं मथा पनता न्यू टेस्टामेंट बैप्टिस्ट चर्च गॉस्पेलनि सिनायैबो रां पुसरि दंगिमानो गरि रंनो बट मेन प्रॉब्लम तांबा आ जरनि चर्चेस रंनो नायनो थाखाके यागा समय कदाल रंगो कायतुनि कक्तै हाक्सालि थांका गार्डन ऑफ ईडन ऑफ एडम अबनो खाय इजराइल रंगो अबनो खाय थांका इनके आ हर नांजागै लुथार बगा गलसे बस साइमानो पयतो बायसे बररक काहाम हनै रमजाखा याबन तिनो बो तिने ओ थेसिस बो माथेबाका ओ स्केला स्कैन तांके रूमो आंते बिसि जरना गलाखा रूमो बो थांप्रो हर नांगो जरदा आंगाव आ बरनि मुं पगै दंखा बना बो नोंगांते हर नांजा दंखा बा फनासा किसे रूमो बेराय फायदिनि साप्रो बो लुगयो ओ रेलिक साइडो अबनो तामनि पयतो खायके ताफन दङबो जिसु ख्रिस्ट बुथाजोंनो सकां बुस्थुमजोंप्रो बो ओ स्टेप हिमि थांपो इनके बर ताफनो निजिनि चाया खायजाक दंखाके प्रायश्चित्त माना बागै यासको सुङै कालायो हाइपनसे लुथारा आफन खायनो नायखा बिनि कन्शियसलि वो आ हर नांमानि बो आन्सार्स मालिया इनके तिनि तुमुंनो क्रिश्चियन्स पयतोबो सामुमाय मो थांजागै दंखाके क्रिश्चियन पयतोबो हासाकानि पयतोबो कुन फेरमो करे मुसुक जोरां खादारा हाँ 10:45 दा आंते पायरिसना आंते आंया 1 hour तंब्ला All high reformations ya salajak mong abo seng church ni laibu man ani thake katalia ang thasimu saka Jerusalem council au kaisa udaharon seng salayo motha kaisa poito kaisa seng thansang thai thik no sin Christian poito kaisa no kaisa church 380 rogo Jesus Christian ni 320 rin ko rok tak azoro kaisa Christian abo hayrok tongmon sanai ma tabo afro abo hai kaisa bodo botongo Jesus Christ bo salamza kaitor sikhnai created God hnai abor no Arianism no khunita yake Trinity no poito khai Christians ro yake Jesus ni human nature krei bo just divine nature yake afano sajalan pholak tharangka abo hai kebang ma Christians ro a jora ro tong ang taw 320 kok sai tong do
but azor rogo aborong kasuna bagino motharong makak laikya getini bo or reformation bo abo haino power seklai mungya isung ketamba je nang sumani teaching am kun dino compromise khimia 2 + 2 = 4 aw hasako slaijagi abo physics ni Isaac Newton ni theory rok slaijagi gravity ni theory rok ABCD rok slaijagi bole hasaka je jagabo thangtung ge Christian point bo tirpura hapong tongthong Bangla hapong tongthong Mizoram phang tongthong abo kun dino slaijagi maya especially gospel gospel tumuna ni samung huni ne wansu tongkhake ani ma babu ni samung ka hambai mothani unko samung bai nang muthang jago huni wansu tongkhake nang gospel se semia ko the same way as rogobo sadurong ni kaham bai se muthang jangna huni bor wansu layu relics rongno surima bai se muthang jang huni wansu layu sacrament khaima bai se muthang jang huni wansu lai tonglayu abo gospel no se attack khaima kalayu awno nor or nu khana kai tham ko justification hin nor khana kana jemon tau khorksa ang judge sung to khake court ni khorksa borona ang yakari hor kata hedba awna justify thanta khorsa bor criminal to khake borona ang yakari hor kata tabuk samai phano mungsasak bo saya khaijagi thangai an kuro sobakya abasang bono kuno biso bini kuno man thaino nahari awina bono yakari horka awno justified getini sumjok borok bahake kahamuni romjakha sung bible sung naina thake sung nugo sajla sin sumjok no nawoi afani thamsi be sprak jakhan saw sung jepro Kristono poida khaipro bini kahamna manpro sini nature apu slaijak thengale singapur je sini legal status kahamuni romjakha tini semai an kudo phayang bono nang nonang phyogi horkan sajak pro abu same way abu haino ni legal status change thanga ye Kristono sung je pro poida khaipro sini sumsongni man thai abo pet khaijama bai sing kaham hanei sing romjakha but azorni Roman Catholic Church of Katam sangke samung baise kaham hanei romjago hanei sajago getini sing Kristono poita khaipro sin legal status edo sin legal sin man thai abu pay dengkha amon bagite kirana nanglia sin agini tabung uli sumsok abu whatsapp no sajla pay khairkha amon kotomo kahamta ani ma babu fasting prayer tomo bai angau kahamni romjakya ang institution nokhorma babu kahamni romjakya ang sigla pandabo bunise bara resabna kerengma ba angau amuni bagi ba ang kaham phani romjakya ang speaker ngi tomo bai awu kahamni romjakya ang bai kahamni romjakangke sajla ani sumsonga nawi sprak jakha ga abor poito khaiba baise ang tini a penalty theke ang phyogi horjakha no guilty pura a legal status jemon kodok khoraksa borok butharnai capital punishment manai borok a judge nang tini guilty kari khan sapro abo haino sini no guilty sini te kon guilty kari kha abor kothma kaham ar te kon sung chaitamo nangya sung kaham phani romjangnani abo clear in thai but unfortunately sin motha rogobo sung abor no bujimaya geteksa tongo a kaham honjanai borok no pholao bo tornai sing sin sumsong man thai to rjakha sajlan bisingtei ga tabu a muthang jagrong no phola tornai ble o fan phola tori maya o microphone phola tori maya bufang kathang ma bangna bufang toro ga abo haino kathai phola kathang ma pore bo phola masma tornai ga sabu phola tori manke je borok kaitor bai kaitoni a kaham no manai rok a justified khaijanai rok pholator mana abuno buthai a pholator furna afurno kaiteni kokti tongai sing samu kahambo khlai mano pholator yang to Christian totai bomos mo thangjagya ko because of impossible o AC rock torimaya o fan rock torimaya non living thing ni bagai bahan butin borok ngi sang tori tongke phola living ma bagai kathang ma bagai bo muthang jagi tongke phola mas ma tornai ge tabo o sanctification no thik no sung sumso khlaya lengya amogino kaito sable ja kaito no
confess खाने बरो काय तो यासा को repent फाने रो जों थिं नो और कलाय लें या हाइपनो आबो बार-बारि तो या जे नि सुनसक दिनि खाइमा बाय आबो ते वैसे justification नों तो justification वैसा नों खा आसाजलान पयता खाइमा बय नों काहामनि रम जाखा नि legal standard नि legal case पूरा clear नि record पूरा clear नि record आसा हाजाता case तोमरक जरन clear मा हाय और justification सिन पूरा clean ते आरो कोनो किरिना से करिखा गाबो न जे पयता खाइना रक न आ फला तोरि माने बट कैथलिक रखे आबो न प्रॉब्लम जागो justification sanctification वान जगो sanctification न justification वान जगो sanctification माने न फला तोर माता आउन प्रॉब्लम न जागो बरो वान सगो लॉर्ड सफर प्रायश्चित्त खाइमारक कन्फेशन खाइमारक रेलिक्स खाइमारक आ बाइसे काहाम हनै रमजागना हनै वान सगो इभेन सिन चर्च सगो जर जर आन सिखला रां नगो एसोसिएशन पान्डा थांगा आं हामारि मानाय बुनिसे बारा आं अंको पान्डानि एसोसिएशन पान्डानि यूथ फेलोशिप आं पान्डा खागा आं तेव हामारि माने काइतिन मगल काहाम हनै आं रमजागनाय हनै रक वान सुनाय तो माने मोथां जागनाय ते सेलवेशन याथार आं रां रखाके आं जस्टिफाइड नाय बुनिसे बारा आं 10,000 वन डेन रखाके आं जस्टिफाइड नाय नि वान सगो आबरो गॉस्पेल बुजेन बागिनो संतिनि ओरा आं कक फांगै तमा फानो दिनै अर सिक्लारक लबि तमारक बर मोथांजाक तंखाके आबो साइंटिफिकेशन जखलायो दिनै अर सिक्लारक रसाब तमाबाय बरक लीगल स्टैंडर्ड लीगल स्टेटस पर क्लीनिंग थांया दिनै आं अर कक साइ तमाबाय आं जस्टिफाइड या आ जस्टिफाइड मा बागन आं दिनै फलाव तोरिमानो साइंटिफिकेशन आं लर्ड सापर सामाबाय बो जस्टिफाइड या प्रिचिंग खामाबाय आं जस्टिफाइड या आं ख्रिस्टनि आ पाइजाक सामुनो पयजा खामा बायसे आनि मानथाय क्लीन आं बागन आं दिनै फलाव तोरिमानो द पाइथा काथलिक थाइसिं साका ओ सेन ओ लांमा तंफ्रु जदिना साया खलाइजागि तंखाके आ बर मुनिसु बर मा थांना इनके पारगिउट्रियो मा थांनाय सावा थाइसिं साकाबले माने समाय थैना साका ताताल कक साजाखाता समाय ममना जा तंखायां क्लाइथौ बो ताताल कक साजाखाता इनके ताताल कक साजागै थैथां जाखाता रिपेन्ट खाइमना जरामालिया हेबन बिन सेलवेशन कमाया दो हेबन बिना सायानि प्राचितो खाना जरमालिया गा बर मा थांना इनके आ जरन चर्च नि मतेव इनके पारगिउट्री नि कैसे जागा दं आरो बो स्रापसान बागै प्युरिफाई खाइजागनाय आबो बुस जरति कलागाबो साइमिया तो बखे आ नुखुनि बर इंडलजेंसिया नि कैसे सर्टिफिकेट मा पाइनाय आ पाइमा बाइसे बिनि आ प्युरिफाई खाइमानि जरा कम दाना किसांने मैटर खाइनाय आंनि उलसे बहुत चुकना हाव मा थांनाय बट बाइबल नि पॉइंट का तामसा ख्रिस्टनि सामु काहाम बाइस काहामनि रमजाखा गिल्टी क्लीन आउन परे फला तोरखा आ फला तोरफ्रु जरा काइसाव कमाजक साजला हाय कलायनाय बबो तातालबक साजागनाय आंबो साजागो हायपनो आ बरक रिपेंटेंस नि बो मास मा तोरनाय तामनके बो मोथांजाक मा बागै बथाय मास मा थाइनाय गताबु आ बथाय थाइनाय बरक ओ हासाकाव तिनि न बडाब साक थैथांगाके आरो कोनो डाउट कलाई थाया आ बरक ख्रिस्टनि सामु काहामबाय तिनि न गॉड्स नि प्रेजेंस क्राइस्ट नि प्रेजेंस सगिनाय तिनि गोबां पास्टरक थैमारक संनगो जोंहाफोरक बंनि सामुनो जों वानसो बं सामु बायदा सुगा हा मा थांना हनै बाट बाइबल ति नायनो थांके गोबां पास्टर ना मिनिस्ट्रि नायमा बायसे वानसो थाया साजलानि सामु काहाम बायसे जों शिवरुम थांना नांगो आ बरक तिनि न सुगा हा मा थांसिनाय तिनि बनर तिनि पयता खाइजागि तंके दामार ना बाइबल ट्रांसलेट खाइबा बाय आउ बाय बेसो वानसो बो जस्टिफाइडिंग या ना सुगा हा मा थांगा लागिया साजलानि सामु काहाम न पयता खाइबा बायसे तिनि न मुसो सङै थांके बो गॉड्स नि प्रेजेंस सगिनाय आरो ताइ कोनो डाउट सें थायासन आउनो गॉस्पेल सना रेस्क्यू खाइया सामु थेके रेस्क्यू खाइगाके सुमसंनि सिमि बुया काइतोनि थामजिनि थेके सनो फियोका आबो न से तंगि मालिया ब्ले आ जरनि रिफॉर्मर apostles ro ani paikado tei bisiya bale lokso bekana das joran pairasina e omono juda khayusin christians poito kotoma kaham muthangjak mu sungsara duitan poito borongni poito yaka christian poito nung samni sam kahamai muthangjak nai nung tini bo 110 rangrama bai ni wanso tongke nung ta phan jin samungno relai khai tongko sajlani a samungno poito khaima baise muthangjak nai te kunu lama krei te kunu lama se krei te ki sangke bo unique khaike a
साजला थैबा सामना resurrections आंगुस कंगो आगतल सिटी बैप्टिस्ट चर्च दाराबाय मा सालायमा हाय Christian point of board takes a different kind ke akai to ni ko history kholugi nai nai de borono soprawi sing point of khairia biang ti sing point of khairan ke borokno ase katal khai ke a kok paisi faith comes by hearing point of biang ti phain ke kai ten kok paisi amon unique music baya testimonial story baya tina oran testimonial story by borok muthang jangi maya ba ke muthang jang nai ke ba ke point of phainan ke a kok bobong ke 66 books a relics baya Luther sable relics nangi sang a zoro relics namang khulumlayo a pil angorok a church rogo tam sufficient ke kaitin kok sin sufficient tabu sin mo tharogo sang kaitin kok na sufficient ke bujimaya zoro sang zorna lair na bagai kabang ma borok ni nai thung ni entertainment no khalayo resam rong bai resam musau haipano sang sufficient saiman bagai abu haingon gam bagai abo haibai a zoran church kun different krise se jodina abo hain to khake a zorobo relics on rely khayo a kathirong sunima se rely khayo lisin sufficient se boron nuksa ke a kaitani khok a christian samgo se a khok asan sitong hopefully norok ang joro komo samani norok bujima khana nai